Charles Kataruwa chairman w'entebe y'okubanza w'ekyaro kya Katonya omu Runumba mu Gomboro ya Bumbiro mu district ya Bushenyi nibarya enyuma y'emitehimbwa polisi enkuru ya Bushenyi bwanyuma y'okutabarizibwa Kyomugisha Jacqueline ngo akamuhayira yataho no kumutiinisereza kugira ngo naza kunkoraho burabe kurebeka ngo imbweni yantekaho burabe bw'amani aha mu biro gwanje na numbataka kandi abenagira bamwe biyagambera ariko jata no biyakugirata we ninteka kumuhiga mpaka no musyaba witu tinka chikoraga kundenya magatakunda okurugubwe omukazi izantekwa yantabaza wa RDC wanaka polisi ebindi nebiyagamba mbwenu twagamba na Jacqueline kitabaza kandi yatushoboraho butikirizana bwakomokire okutina sinisubwa kwino buzare nebyo butegeki abo kuba chairman LC3 tandama hagire mu Karuru ngahagira umwami pade tuyina masiko mu Karuru nambera agent munonga so chairman LC3 abe nakoragana na chairman LC1 abo kambe ninyende ntebe ya kabiri kurebuka ngo bateka hweze mbera banshisho mbataka bansise nkai kurebuka ngo tanatunga post yona kwesimba kirya harimwe ko sobwire bunamuhereza kwa namuhereza wikemwe kirya harimwe kuronde mhande y'umurarabemo mukashikira owahababire kwena ngo mukwataga no munshonga yanyu kugwiro mwancenga ngambo orimoru nurutuma amakagaho nemkago yafu nangwa refumu omurunyankore egira ngo nkore tiya kufire ekitwa akategaje bakuba mbite kisakuzo nubarwito rurimi so ebigambo byitu nk'abantu bitugamba tubicencure abatura bababingwa ha polisi kandi bahabwa kutwara enshonga zabo wa RDC aho birukangira kandi cyamuheru ecy'abantu bingi kwija mukuratira kantu kake munonga ati mwaferwe bya PDM hari biha umwire bwanyu ko emyana bagiba ko kamwe bare kumaki obusinje Gashaka Onesmus India nabo